Ebacho Maa Akos enra no me da se me badawo efa nana no ho konfo no po konfo no se one me dai mo me ko ho no kubusa no mo se nya no kre no kre e ma me frɛ me kunu ka kyerɛ no wayi o ka sɛ menka ne kra ewo mu bia nkyerɛ no na me ka wo de bɛkyɛ me e na me so me de ka kyerɛ no na mpa na kyɛw me sɛ no tu obi no mpa na kyɛw still da o ya no o ya na ka kyerɛ ne pa na sɛ won de won jai won twa so na asa asɛm no pena no won pɛ me enko pɛ me yanka won ka sɛ menka asɛm we nkyerɛ no na wo de bɛkyɛ me me come here still na the wire no wire Auntie ma me de oso oja me ma mon kan che no nsum me na sum de ma no nsum me me da me timo wanse because me na tiro onya hwe ma me to oso oja me a onsum me na when wo ho se wo ye sade no anansa wo de wo no wo feel say eh bia eniema na enko yie bem free bem no e na me kokko yes intimi de me nu me ho me ba che me nu me ho e me kura free won ma anko bi me nu me ho na me me san suro ho no ti ma anko free won ma anko bi me san nu me ho ana obusa wo free me phone so obusa me kan kura na kire o e pa wo chew e to sister bi wo efie ho no be bia me ne nete ono so pa na chew bu nkutoye nya pa na chew onya ma ne nka me kura na me nim se won de o record me phone so de send nkrofo me nim de me tie na se me kuma so wo de record bi asend no eno ma me hu ye se o record me na o de send nkrofo ti na me nim na woni Kwadwo Nkansah no na ebia wo ye bibia kire se ebia branti ase ompa me biem also obi o a na ni ye bia ono betena fie no be kire se ompa wo biem but ono a ontumi nka enti wo pese ebia obeka se tia no ana wo be ye bibi no wode enye se bia wo fa na chi nko but wo ye bibia no wa hyeda de agina so wo semaja woni na tie no na wo hunu bibi sa me pa chai ni bra ma ba mienu e ba me nchen enkura ne se me no adwan na me mo bi ni omu ya no ma from papa wa phone so agba na amane se omu ba se nso kura na me kasa omu fa sanma na me kasa nti ofra ne papa ka kira na ne papa ba afie no adwa o kasa pa ma fie na me na me ko ru ade o kasa hondo kasa me fie no nti ade chi ya no o ka kira ne ma ne se o ko hwedan ya ma omu afiri me nchan akotena fie ho no ana me omo so no ma kwa so ma ankra me se nda wo me kuma no ho no omo so mo kwa akwaje omo anka ankyere ne bu ya ne se me kuma na frɛ me se omo baji omo ba so mo je surrender na o fama wo mo na me se da bi ma ne fama wo mo na omo utu no ni papa mo anka mo kra me se bia omo utu ana se wo ankra me na nti wo no me ka kyere me kuma se ma ne fama wo mo na efiri wo na me kunu ya na ebufu ye se wo ne de o ka se wa oni ntema tete ne dia no kura pa so oni ntema tete na me su yo waka dia mate bisa ma wo ja me dia no wonsu mi na me nko na enkura no e ba ho no no kura se na won so wani nye wo tete wo mo fa ya ma ba cho me tete wo mo on ba ye omo nya en se me ka banku na ma mo banku mienu a mo to mo me no ma ko yi bia ka ho na me ka che me sa akwasi nti mudi adwane nya nti ade anche mo mudi adwane nya nti ade anche mu yam ena me de me ya dai de bia mo ye nti da ko pe ena me ye se aduane no me wa ko fa akosie ti mama mbi na mani nso a ena mu ye aduane no ma omo me benku mienu omo me benku mienu kra no mo ye se obi mienu mo ye mienu dabra popo nju wa se ko si aba ni bo de no me bona ngase enkwa na ngase omu didi nti omu didi no wo efie so bi odidi na awo so me na me didi no ma me ya na me ka cha na se didi asi wa asa ba ba didi so wonu so me ya aya
o be sika o de ma me so nti ya mu sika mu fa bi nka ho eso anke bi beka sika isa ya tibi dia no aduane amaduane ya di bia me bi aka okay me ba all right ma me nko ahoma ne so ansa na me ne akosua pokua papa enko di enkomo your friend no akwasi okay papa me mo ache hello eja ka se mo ache o yo na pomo te sen papa Wumpom te say. Okay, yeah, the Crystal say. Your family Maa Akos, mene oba akosia pokria na waha, ena woyere kunadu, ena wase gift na ena akosia asebi efa wone nikuru God we ho beto ye nimu. Na papa na wukra wunyanka obabi na emom no wa pom na edodo kakra wantumi ama asam no sai ena ebeto wanim Ezra no da no Ezra 94 Gordon Ezra M'akosem Ojawo be se ne efisem kana ware da ditelo se mo Kojo no me gina wa mentiasi kuma ni yarin yi wa da ni ya karara papa no ko Kofi to mo wa ani tino ya spesiero prenu na bien wa ya ko da ba ya da ta ni amisa papa yechewo God na Muhammad ni biya hello yechewo de ka de wuni nyina ki dimesa lejani dia ko mesumuno o fa men samre ni eno le ja ko dan ki bi wala na bi biya o ta sana bi no ko ni side o da so wa ni na mesa ino o ba mi ya abi jano o ni nsem mati o ko jeno mi na so aba ni ba sa edi manu eni ti jano ti ko jano o ba na efficiency se ba ko jano aba ni so mi ti ya ni ti o ba ko ni kama mi ti no eni ti ni wa na mi ti ya ti o mi ya se ni wa be dawo o mo ka bi ma mi se o je na ni ja ko da no se ni ko aso de no madawo ma mo je na mo ka bi yo my papa me say Godwin a free bra wo so wo ba akosi ansa e de hye ne nsamo nsa na yere no woni no enya kasa bi a ebi ebekasa bi a ne buafu wonti ena bibi sei ye no wantumi ama wanim no ana na ebra wo wale wo bayi wono so e de complain bi e ba sei bi a eja wo bayi a wo de ne mama wade no ebi a sei ena wo ye wo fie na meka onte enti no ene ne nkasa mame ya ebi a won so wantua na monwa na ama yaudie bi aba ne mu ya bi ko no sa o me ka bi a che ne na ntra ko da ko si ye ba ile ko wo se ja ko da no asam yesi ya no enya besan abosume edu bosume ana na wotwe ebe bosume okay na go ye fe ne bra ni da ke ba ni kila ni ke re ba na sa ye fe na bra so na o ka ne je ya san ta bi an cho su nti wo fe ne bra na asam no ka anye na ntwa so mu no kam ye nti e edi asam ne bra ne ka ya ntwa so mu
he confirm voice no kino kazo kino so. Hello. Hello. Na wo ka say mo friend ne bra no nsem wo ka na mo ntia se na me bisa say ensem be na ne brother ne kai. Recording no yeah no. I confirm no Papa, me say ebra wo de wo be ye ma Godwin awade no enya Godwin kwa na ba ye na na bushia kakra nso ka ho asem yi na bushia nate na omuntu anamo bia Yeah, the bushia hu bia ma so wana di okofele okoro mo kofa na bushia fu ni na be afimi abla na me TV. Okay, now what ye no ewo musa Godwin Nkansah ma wanim ena na bushia ni bia nso ma wanimu ba what ye no wo fra wo ba koshia tena ase ebisa ne se ne wo papa matie ne yesese ni se mate audience ni bi eye no kra ene ade die nti na akoye sa wo bisa no papa ya no watie me ye why me just say ebra sam no esi ye no Godwin ma wanim but what it say wo ba ani akoshia wo frɛ no ebisansa akoshia sei na wo se matie eye no kra na die nti na wo yesa da binya kwade na meka wo ba akoshia Ya frɛ na me chere say wo frɛ na bisa no asem no esi ye no na wo bisa ne se me ba man tete wo sa kwan ne so edie na hye wo ma wo koye sa de no me pese me wo se wo bisa no bisa no anka no kure no edie no wo kan ya na enya no kure no me pese wo kan de nka kosua e ka kire wo no Ele go vai no que ya kana kure no bisa no be ya bisa bisa no wa go confond no wase enya konfo na okay na enya konfo no na wase ye hwan because say obi amfa no a enka won to me confess nkire be ma ne say obi ni nada enti sanya konfo no de a papa ubisa ne say eye hwan okay akosia wo papa bisa o mebo a me pa cha e na aka hye ne sadan ohon de wan ka no kwancho die ti no wan ka no kwanchire no waka no kwanchire be ma no ade be ma no kwa no wo senkai bi a wutumi ne na twia menye no waka no kwanchire no enti die nti na wan ka no kwanchire wo papa pa cha nyami bia nyami bia anya konfo no na ye hwan ana na so papa bebo wo ako na bibi bo hu na eye hu suro ana ade an bibi sa question pa cha se na mi suro se me ka no kra na kire wo na se no waka no kra kire ayi be ma na ma audio no eno na mabonti ya wie kuye ni mase ako Hello. ya aja for there na ayi be ma no so menim se woko asori anya bia na asori for ana obi anso meka bibia because asori a wode kwoto wo manim bre obepe na wade no wo kan ya wampre no ode kwoto asori for anim ena asori for nso edi nanim ne ba mu fie ho sa asori for ya asem yisi ye no mate wo monka me pa chawo say Ezra Dabi asori fo no a
Ebra wo bepa wo bayi okudwa ato a wo mo ba fie no. Sa sorry for no wo ma ba wo ho. Wo na say. Yeah, I don't need my see. So I think I need to get on. What do you think we want something? I said, go to the babon. I babon to me. Oh, okay. Mate ejawa pomode no hunti no de. Mame emfa wo ensi ha. Na wo kan pata de se na wo hwehwe de amakosua. Na wo ka se be ma ne pata no, on pata wo ba ne sen. Ati forma yemfa no ensi a ne kasa no enye oyare mse ma stroke na good oyare ma stroke nti ama wo a wonim kasa no ne adwene no enye enyi papa nti de ma yem modia na yemfa no ensi na yemfefre wo mo a wo mo so aka no ewo mu no akosua senka wo pe wo bi a wodi asem besie no a enka wo se wodi sie no ensem hye wo a wo mpese obeka se me hwe wo a ensem bebre wo ho a wo mpese wo bayi apie en ebeye better se wo beka dan se be ma no bese aduadua mu no wakohunu no wabeka mama chan sembie no hobim asembie no hobim entie ni asembie no hobim na ne wo ka na pa ye no kra dia ene na wo be ma me adekodie potinti a wo de kwa yes ade no because enra no explanations ne ne doso one be ma ne mo sika na ho kire wo mienu okonfo ka kire wo se yi obema osika aton ne ma enu achi uda wo kobo obosia ne wanya sika nkotua na de sabe so sabe nya ado wo twa kotua aka o say no anyam awi na wonyam I know and four na wonyam a wo pesika akototo ne ma sister adekodie potinti e ma wo koye sa de nene sire pempen no sire pen ka kire me ma e ho no ai menyam we no odwane jam wase mako di ma ase atem ama menyim we nko na nko ope jam wase mako di ma ase atem enti odwane jam ko ye fe ne se kodie e ho no me frɛ na fon so peke me ko me frɛ na wo peke no akate me no ya so na ko mo de me ko menye bia menyim be na wo twena minidi wonyim na watchu ni di na wo maame no watu kan kwa Afghanistan wo maame no wasu kwa Afghanistan na oba pefo na watwe day and awia and night day and awia and night day and awia and night na watwe na maame oni sika bia wonu day ya no on de okọ edi eyende eba oni papa so yale e wo fie so oba no dwane bia nwumle e no oba no dwane be menya bia to aduane die wo ko maame wa benya bia di kese bia sika na bia eni wo hu sa opemfo de bia hu bibia wo kon beto wo beto me so bia menya ma e bia sika na eni na maame de koye sa sika na eni wo hu sa wo ka sa aduane dia me aduane wo na maame sika kwa no ye hwe ne se yo ebra ayi wo hia konfo na wo nto ansha waje okay Mofoto mefika mae. Hello Godwin. Mofoto mefika misa mefo. Wo be sibre ban because nka emra ye fra wa wo ye call. Wo bi a ye fra wa ma ye audio sini ade. Afa ye be fra wa ginchemu a ye fra wa fa. Wanda wo ma mofoto eloda mo fra na me phone no to charge. Auntie moko fa na call to the play abado. Na me frɛ no so obiara mpeke. Oh da bi yan kwa ya fra ye ne abre ye ho a ya fra wa fra si den na be fra ya mpeke. Wo fra tamben. Mbojo me
6:30 I program him we ya na do part 2 na 6:30 we da breme kwa na de hwam nkromo kra Godwin adie na asie ye pese ye nya wo explanation kakra ewa de asi wo ne wo yere ntam no when I met me live on the friend sports ni na anya she na maybe sa na ye nya wo de ye na maybe sa say adie na asie wo ne wo yere ntam ni mo ko dia ha anti all them me back to me sport the friend and then ni pa wa friend let's say na so dia lampa ma teme dance sabre no na ya point ya enti me bi sa say adien na esi wo ye wo ne wo yere akohia ntam okay esi say na wo wan ya dan na wo nkani na akire yen Mr. Sena esisi ye na wo ho na woni ho e de na kofa ba ye wan na bo wa mane e kwa ba so na wo fa so hunu se wa fa wachi wo bi sa no iti kani na akire yen wala uma mo boso network no shada ye kama nti ma me fina me from why but you be sit am ben because your program nti no ya the brand so na ye adwuma I want to me fina me from why wo de church mu kakra kire ye won so waka wo yire wakobo adwaman no wagya no na me bi sa say si sen me mete nti ha ho ne network mete pa Mese obi ate network no enye basa wa ha enti chechense mu kakra kire yen hello Godwe mese chechense mu kakra kire yen yete why hello Godwe si form ni eni nkomo si form si from near Nikomo Ismail ubetumi the other phone na friend no on si from na yeni enkomo anti fre na busia phone no wo na we ye brother kwaku we ye hwan ai friend no so wono so number wo so bi to bia na yi wo so bia no na say ye friend no ye akosua na o maame ene waku ma ka sai bia na sika na ene ho ena me ka se sabre ne na aton shawaje ena wudi hia sabre na me nya enyemoy na me nya mfrayefu na me nya enyemoy sabre ben na wo nya enyemoy na me ton shawaje na me nya enyemoy question na obi sai wo bisa wo say na so wo so wo da ye na anyem bo so me miensa na ton shawaje na me shawaje na me nipa na ka say o jai na ko nukrom nti o jai ama me so me na ja aton enti tama wo hunu okonfo no na wajai shawaje ne ton ba cha na ma jai ene na himfa na obehia wo because na me say wo so wo ton shawaje no ene wo chi awana shawaje na me ton no no to obi nti e na me ja aton eche na me jaye ana me de enyemoye eche na me jaye na ade nyemoye me pacho mo hwe akoda yi ema me na or distract o ma me pa Didn't saw maninu ma. Kade photo. Ezra 94.1 FM Ezra TV. Where was your papa now was? What was your papa now was? Also me ku ebra ne baba akono se. Mo de neto hwan? No wafa. It's mo de neto ne wafa. Ne wafa na asem ne si dia ne wafa na mo de akwa eto asem ne si ye no. Wa ben. Mo pa chan wo ba ne wa ba. Etie for mo ma me ntwa me homra na ye ma akra ne no fo na. Ne mo ma ye seme de so so papa so ba mi. Ne mo ma ye seme de ya. O ma nyima go. O seme kan che o se no kre eni wanum baako enti bomode anse so pese ye boa wo de ho bia no wo betumi aka de akire yen na yenko ye no mo betumi do message number 0245301462 0245301462 say ye normal anase WhatsApp message o de ba ya beje akohia wadan for ye hwan kromo wadan for pa wo bia
ewo na down for me dey na poso ho no na wo so wa down for ne hwan no oni krom ho no oni krom ho dey si da you wa down for no onansi na oko okay me no ho no hello Godwin hello yeah Godwin awo friend na wo say wo chechire mu kaka che ye ne ai me say let's kaya monti enkomodie ne ya kama na aso so ne ya kama ba ho pa je da ukuda na beba ho na mo ho dia ma da ka pa sem no okay enti yenye no nyame ya adom a wukuada hello Godwin mama enti yenye no nyame ya adom a eda wukuada wo se eda wukuada wo ankasa wo beba eda wukuada man kasa mututuma na monma na ma hono onyame onhyira wo se wama yahwefo ne yetiefo nyina te se da wukuada wo beba mepene sa papa why nti wo de oteka mu enye ya de ka se bra wo na wo se wo beba nti menim se wato wanum tua kana de na chese wo de se be yoyo enti ye manyankopɔ ma ye nkwa ne ye nhia da wukuada why pacho yo mate nyame onhyira wo enti wo bi ate se Godwin no ankasa ese nyame ya domu a wukuada anopako hakwa no ba betwitwire ne se na chese osre wo sa wo da so pe sa wo pe wa de wa ne bi ma agosia sa wo pe ka pe wa de na wo boa ka no kre kire me ni oba ye hunu ne ebeye me pa chere bi ade wo do akodi konfo ho pa chere bi ebi na konfo twi wo yie me de wa beta anye de me bi se ebi na konfo twi wo yie wo ntwi te se de God ntwi wo ne ntinaja ama wo do akodi ne ho pa chere bi na de ntina mpa ne bi emu enkora num wo de wo no makwai se me pa na chwo na so wo mpem ani ye kase bosi was wo mpanu a ka wo pa ne chew wo mpanu a ka wo ka de wa ye nyina ransom ko ye nyina che na me pen na me pa yo ko tu obi enum se se de akora no ma ba ye oso ka o se de wo nana no wo de fa no kwa bontin kaka ma no ma ba ye oso ka nti se na wo do ma wo mo pa tuaso na peda na me pero na me pa na chew shenka bia obere obetie na me na sa atena ho no nti na ma me pa na chew bi brent na we nti na afa so nkura ni nti na ma me dwene ho se me pa na chew okay but se de odo na to ani so ba chai di nti na to ani so wase me ho nya na kono bi asem we waka bi ache wo da na se we ni si yenti na waka so ho nya na kono ba chi we ni si yenti nti on kai mi kire me da be ma foforo no wakwa akoda nti na ho nya wakono ho nya na kono bi em ba chai okay na ebra won na tie no for the past 12 years no unsu hunu se wafo achi mu a me pa chere nkrofo ka se o pe ba me momu de na me mfa ma ni hu okay ba won so de wadi na ni hu pa chere good ana ono so de no wanfo ani ehunu me pa chere na ya chesem ba cha wo se ba kokora won ne kokon ana o me ne kokon wa senya ne kranye oba o ga na senya ne bibia na danfo ne keke okay enti on said ye see ye nyina no se na ne mpra kora no a be wo bo be ma no a ne ge no kora kokon wo gina ho ka cho se enye ne bibia no ana meboa me ba cha but won so na wutimu ntine na woni se de tie bia no one ne wo mpra ana so ba ka se ono nya ne kokre wontimi ya sa ada wontimi mfa ma chida na me enti ade na won so ba wan kan jense won so wontimi mfa na chida ana wo me ka chire what me ka chire no se wontimi mfa na chida pa cha ena wie ya no wo sai enti se won ka chense wontimi mfa na chida de a ene ye de no waka de hunahuna wo ya fe de ma wo be ka no kre wan ka bi be hu me momu na me ka no kre na chire no ade enti na ehye wo so na ehye me so na wa me ka no kre na chire no na se wo ye
wo ne no kwada ye no enya be afe kransa na asem ni pi ana Blonya we ya mu na wo se obi a hia na ka kire se dwuma nkoso nyina afiri me ai enti o mu same nti obo bu same no na me ka wan ka na abufuo so ana me ka na kra na kire me ono kwa no ofra me phone so ana me ne ka se nyina so na record me enti na me nso me nim se o record me wosena ehye wo so nti na ma wo ka me ba cha ana me che se ebra wo ne konfo ikwada ye no wosena anyima boso me miensa and sabre no a asem no kra no wo pa mu ka no kra no so kire no na wawo ma kra na wia na kra na enya sei no wanya afe enti ehye wo so afe meboa ena ma wo ka ye no anhye wo so ehye wo so anka dide na wo fra kontri mu ba ye no ena nka be ka kire ni sei abrantie bi ase ni sei de ma ye nie na watena wa afe enti wanko ba bi ama ya nka kire ni sei wa ye bibi wo na chintina na dwuma nkoye na ka be ka kire me mom de me ka kire ne se ba wan ka wo na nche me ka kire ne se ni pa so me se peme e na me ka me bona mane me ka kire no wa ma me ko shin bia ni pa so me se no nana no wan konfo be mpobi konfo be ni say ba che me nim ni wono obi atwempena wo se boso me wan hu ne din da eno ani mpobi konfo nkwa na ade na me sa wani din wono no wokwa e ma wose wo mope no ba be ka kire ba che de na wo ba be ka kire ne say wa free kwan so ba wose be ma we so pe me enti wo ka sa ma be ma na hunu se me yire ho ofe e me ma pe no ana wo wa so wade na akwa wade o wa so wade kete kra na ma me no papa sum wo ene ye de wo hwe awade ni mu ena se wa hwimu ye pia o ena se wa hwe awade ni mu wonam na be ma so pa ba no ba be ka che wu kura ne te me nam ne yesi mi po na ya dai ama omi wo de fa me ko dwa so kakra but adwunu ne ye de kwa awade no eni ho adwene ne mo mre kakra wo ma me se mi pia na kwa kwashem no matie ne kakra wa kwa cha awade ni brebe ma omna me brebe no wonya ahon ko ofie ko bisa ne kuru sa de na me yere me bai wo ye de wo ya enye ye de eya na wa chena tena ho no watu the form for the past 12 years na wade kura ma ye de akoda ko wura mu wi asa ne ye ko kire ne se de yesi wade so me na fi se bia me ka che na o ko ne nipa na ye de akasa obi se ope no onko no ne nipa ne ko kasa obi sa no se de na de nipa no so pa no ayiro so o bia ojojo me no nya me number na o frefre mo no to ba na adwene se bia me mpra no last me bra kra frame o frame me ne bra kasa bia na o fi se bia me mpra ti me de phone no to o se me kodwan na o fa phone no yi me bra no number ti me bra no e frame se adan ti na me frefre na me se nya bibia na me numi se on no afre no na je se ya o tata ba bia wo hunu se wo no obi edi nkomo anaso obi gina ho a wo se wo mpra bacha na ene se wo ye bi da ma na hunu nti woni trust wo mu mi ye bi da na me bi sa se woni adam me ni adam for me bra no na bro nya mu no ka sa me mra nti na me ka che ne se inu ya member na me ka che no fi se bia me mpra na me me ko no o fi se me mpra na obi a won hwe wo obi o ma wo ekomde wo obi a wo che se wo hwe wo yie kura e na wo se atwe hu ni nkunu be ma wo bo oba ho ka hwe oba yie e na wo twe hu ni nkunu na wo de be ma ekom nti e na akọ ya akode game ma konfo di ni nyina so wo twe hu ni nkunu be ma won pe wo be ma won hwe wo yie obi nso se wo pa no asa be bo na ma de ekomde wa to dross ya mada 12 years on to draws ma on to ba ko pe there's na ba ko say tia ba ko yeah if I say 5 ma ko 5 so to ba ko pe da ko pe no ya na da me say da ko pe no to e free no mo nya de sa oni mo se cha na ma wo da to so mienu e no o to e free wo no mbusen papa kwa na on to once mbusen papa kwa na on to atale mbusen so mo miska ko bo mti kwa na onye
You know say bia ho kire anase bia on tizi we no. So na ekom na mebo na se oye oba warefo na se aho kire wo so a adwaman ene yebo ede tete ho agosia ma se wo ye oba warefo na se wo ho kire wo a de ubetumi ya de esi wo ho kire no eye adwamamo Gifty ma woni wo kunu tie mo ho nkire mo da e ho kire pa etwe we no ekoma me se aho kire no eba ede na wo oba wo ye mampocho me de me ye adwuma enti no ebia na se bia be ma no ho kire na me wo bia me de bebo a be ma no ha me ne ne teno sana me ye no okay o se me tia se nye be ma no o se aho kire ti mi ba mu mienu mo so a so ho aho kire ti mi ba mu mienu mo so a anase eturo bi kra na wunye bibi wo be ma no ho but onye se wa woni bi onye ma wanya edie na wo be ye mampocho mepa bibia ye mepa bibia ye me nkose bia oniska ntino me nkoye brampobo blaboni bia na ase bibisa woni wo bi foforo nkoda ye ha sana me ye no ntino se bia se adwuma bi na me kwa akopaa ye na ase bibi na me paa ye na me dia support no ba me nkose obi ni me nkoye bibi na me faceka family sana tie enti aho kire eba wade mu a yemfa yetwe enkoje bosia yemfa nkonkwaje bosia akosia ma eno mi bisa wa na so no ya de ono otaye January then leave uko school kakra mante ba chere ono suko school okay enti bibi sa no de a wo maame wo papa bo wonu mama ne ye enti na mi bisa say wo best friend na eture bi na bibi kire wo so a woni ne di nkomo me ba chan wo wen ana me ka say wo okosirim asem ni si no wo ha no wa woni konfo kwadai na o best friend wo ha ba chan wo bo na mane me bo na mane obua me na betwa metro me bo na mane no so woni me kunu be kasa anase sabra na wukunu ate awie sasa mo no ono no me na me nim so ono no ya da ate ono na frɛ madam fo ne ka kire no na me madam fo ne de bo ma mane na me nim se ono ate when you work ka asam no de nye ho wo ofre wadam fo bo wa mimi bisa o say even na wo kire ni mu kra no a wo se be menhwe no wadam fo no kra no onim ususu ho kire no de besi bia wo ususu ho kire no ma ne ma wadwen me ba chan no wo se me ebi wa me ne no ko ensupa na de me ato empaboa nti no na anwan se bia me yen ko bubuja eja asem no ka kire me se en ko bubuja nton nti ko bubuja no ye ko bubu bi na wo de wo what about papa ade wo so abo adamfo ama ne afi wo kumom ne sai e be ka che wadamfo wa ka che wadamfo no we ne say wo ka che wadamfo no wo nka kire wo kunu ba wo say ka wadamfo no ye den e wo ka kire wo kunu before ansa wo kunu ene se na adamfo kra ka che ne kunu sasem we se wo bo na adamfo ama ne ko wo so otunofo say bia yanka konfo no kra tata wo no wadamfo no bo na ama ne ode na kai ade na wo kai sasa mo na sister na nyama krom ho no ama fa me kodwom sasa mo no nyama ho no me read the message this way and for out what say I'm Sarah this girl Sarah message no what say mama this woman not saying the truth, she is hiding something. One say who the nukrebi is here, please put her on your table. Me chile material what say mama ama any Ishmael more and fa wonto table no so na me nsuma will be man into aba wa se ho ma me na me fa lewu pa the other message iba no sa na oka se be ya obetumi aka no kre no o say it's me Kwadwo Ebenezer, please ma Akos I'm watching you live I'm watching you live on Ezra TV. The woman is not truthful, okay? No. Well, see, this lady's word is different
different yesterday on. And then so or say ka nsem foforo no kreni na asem no or can so pese mo boa no dia ene onka no krepa. Okay, me da say was say mama sensible now mama sensible and also they say we are you right akosia be ma no beba nyame ya adoma ukuada ba mami bisa wo asem we na bomodi aso be ka no krade a cheme was good morning Maa Akos, please tell the girl to be serious and stop laughing and tell the truth. Was me catch say jai sedie no na eka enokre bia wo ho ema yentie ono so message ode aba no bada kosia ma asem no ene say enra mekai se wo kan se konfo no na wo ton shower gel en wo tobie enumu no ena ode se wo pe ena okache wo se ukunu etwempena meboa. Okay. Enti ebra akontakra no ehun wo no ka kire ne se papa na to wo shower gel ena wo kwaji sika ti si den na aka kire me se wo san bese so wono ne se ebra woni no ehia ye no na onton shower gel. Ma den tamo no me oto o share me obusa me na me se me oto shower gel ena na me kwaji nguska sa tam de na me mfa yefunu nti wo fa yefunu ba no wono woda no ne menna no wonye menya hwe nti emu wa na me mbanye moye na me ho kire me pa na o me kuno me ko mo de me ana ma me adwen ba oni ba me timi se ma me nye sei na ma me ye na je se konfo no sa be na wonyem no ano woto shower gel no na wase o pe dada no oho no kan menyim wa me ye me ko se me pop se no ka kire me se asem wo na me se asem be no wase me kunu bebe wo no wo mpra ena bisa me ka kire se oyi no oyi ebu okwa wo bisa konfo se wase baabi a wo kunu wo no o mpra hon konfo na ka sa asem kire wo baabi a wo no ebu akwa na oye adwuma na me ka kire se wo baba na o se ono no nka na asem basa ti hono wan kan kire me no pare wondia hono wan kan kire me aha wukunu ekwa ebu akwa ye adwuma na okra konfo me ba che da bi konfo ni baabi a na wukunu ye adwuma no me ba che da bi okay konfo ye okuna danfo da bi wo bisa konfo se wase wukunu wo mpra wo ebu akwa baabi okwa ye adwuma no okọ ho da ben de ko hunu ye onde wase ni ngoti osumo na ye aka kire no moti osumo na aka kire no na me musa se oba be nko won kire mo oba akro no so wono nka na sem basa nti ho no wan kire me kromu wo nyina be ma se owo mpra ani wukunu ena kwa motia no kromu ofo nyina ma no motia no obia hu ehia no se wonko a ena wo beyi wonko a wo mpra wukunu twe ewa abu akwa no a wo kọ ye adwuma na kire wo mo ama ne konfo abeka kire wo ana wukọ ebisa ba che da bi ma nko ebisa na wo nko ebisa de esi den na konfo hunu ka cho se ne motia aka kire ne se wukunu twe pra wa abu akwa den tam no wodin kan se me pese wo pementi ho no ma ntwe ama no ho no ma ntwe ama nto ka se me kunu e wo mpa na nkrofo ekro e wo so na nkrofo ka kire me se wo mpa na okrom wo no no adamfo efo na ye na ka kire me nti na me mfa ma ni hu nti na me se wo moboa nti wo fre wukunu wa abu akwa ka kire ne se konfo se ni motia ese o twempra wa adwuma ba bi owo no mbacha hon de ma musa no ma mfre no enti sa empra no a waka se wukunu twe no motia no aka kire ni nti na won so wo de ahomete ene ne dae ni bisa me pa cha me sa me tan na o makom de me nyim na me nyim na o makom de me me ja makom de me ba ko ekom de me nkura bienu ekom de me miensa ekom de me yenan ekom de me nkura num we be mama makom de no ekura no enum ni nyina no ayi yenyi ketwa yi nto nchen enan no no o mutifia na no mu ko school no mo na miensa o mo na ho na
mienu ba ko ne kuto no wo menchen kwa ne me sakra ni ho eni no mo na na ho no mienu pe na wo ne o motie ba cha ena ho kire tumi aba sa koma tumi aba wo fa wo kudachi eti sa 300 Ghana cedis na me pa che wo Akoma gifty munim krom wo sa konfo no obobobo se me dem menim me mente krada oboa obi na ka cha me se okoje busen bi akofa abulu na me se me kupe bi na me akofa abulu na maton emole eno mo me ko ho no nti wo koye no wo ko ho no wo sia na wo ko bo no ho no wo die no this can man one na say that time be ana ho no ne me de die oni mo da ye kra no adana wo koje bosi ana adana me ko ye no adana wo koje bosi ana ba cha kire me de esi ye adana me ko ye no no so de mama pa dia this oni ma da me so na mai na me so obi mla maburu na me pesika da kwatwi aka na ma je abulo no enti that time na wo koje bosi ano na wonyem santa na menyem ahondo na menyem ti akire na me san ka se akire na menyem a me ka se menyem bosome me ensa me ko se oma miska me pa che wo adano a wo kwaji sa 300 bosia no akonfo ne wo da ye no na wonyem ana na wonyem na menyem 200 series na ode na ma me wonyem ana na wonyem na menyem 200 series na ode ma me no ehon na menyem 200 series ehon na menyem ba enti adana wo fo mu ntie ne yo adana wo kwobo bosia 3 wo ye wadwe se wo kwaji sika no de na wonyem na menyem but sa adano aso a wo kwaji sika no konfo ne wo da sa adano a yes pa cha na se so no da ye no na wonyem na menyem ti akire na me menyem ya na me ye se me ko ho no ma ye de ama na am 200 series nti emu ho no sa ye de na me dai na se sempre no ena enu a wo ka che me so no da ba ko ena enura wo ka che me se ekonyan so amesometi aka che me se konfo no ene wo da ba ko na wone wo da ye no kra no na wonyima bosome me yensa enye sa na enu aka che me pa cho ka motrim ko ena enne wo be ka che me se woni ne da ye no na wonyem okay me da se sa woni ne da ye na wonyem de a na wukuru so eniha sa bra woni konfo ne da na wukuru ne ha pa chi no woni ha okay nti woni ne da ye no edi san ansa na wo behunu sa wonyem ase yakọ akwaji to eche besen me ko be 3 months na me ko ma ase won fante nti me ko me ko ma ase won na me ko hwe nkura no nti mu ho ana me de ba ya me banye moye ukọ wase won fante na wase won fante na wo ko ye no na ukuru ne ka ho na mo ko ye me pa che oba na Kwadwo ka ho na mo ko ye oba ho no ejo ba ho no obedi wo ho Kwadwo no obeda won fante wo ayi tama wo konfo no wada ena wo san ko konfo no wo bie mu no na wonyem 3 months nti wo kwai na aka che konfo se pa eja konfo menyem bo so me man kan kire no okay ena be ma no so wo ne konfo no da ye no edi be na wotwe na wotwe bienu anasa bo so me ansa na wukunu ene wo koda won fante ne ma me ho 3 months edi 3 months edi 3 months ansa na me ko ma ase won wo ko wase won anyem na menyem ehon na menyem esi de na hunu se na wonyem na menyem mi free won na menyem menses na me de ko ho no na ehon na menyem menses na me de ko ho no na wanya menses na wukuru no obeda wo menses oba sa so no oba na anse manya atwam oba ya manya atwam wo be kai boso me kra wo di nyinsa yen ene boso me kra wo ye sister wo be kai boso me kra wo di nyinsa yen ene boso me kra wo de wo ye
on say ye hunu bibi ne ye kan bi obi beka se ebo ehon de mentime enra aha ye kan che wo se nokre eni wanum ena me ne konfo ne koda ye no ena na menyima bosome miensa enti na me pesika akototo akra ne ho ne ma ena na be ma ne fa ma me ena me ka che konfo se wo ma me ena konfo ma me 300 Ghana ena me de kwa akototo me ba ho ne na me bisa wo se wo hu obi onye bosome miensa o pesika emergency akototo akra ho ne ma da asa na wo se ba betie si baabi foforo ene de wo ne konfo ne da no na wonyem ya to me ko hom prenu de na menyem me ko hom le to so ane se prenu ne de wonyem safa akọ first one enti okay first one de na wone wo da wie ye no first one wone wo da wie ye no wo de 300 Ghana cedis ne ma Auntie bacha okay ana enti no so de ama wo a eno na ya bosia na wone wo da ye enti no wo de a chewo se na wo akwaje bosia o de che me okay na me no ko fa ebulu ena ade ko fa eburu wo kunu ba ye no bisa akwa ya fa so nya sika ko fa eburu no bacha wa musa okay enti bosumi mienu no sa wo sa ko ye kire inu a wo de oma 200 Ghana cedis no eno so na wo kwaje bosia bie mu ana se de na na twemprenti wo kwaje sika wo boyo ma mi busa me kunu so ma miska enko no omo se me lab ntimi no wasi woni sika bia wono ho ena ma me de koy okay me pachu sabre no because me so akwaje 300 Ghana cedis no de ko fa eburu me boa wo eburu no mu di begu nsuo mu di ya na woton me ton good what ton eburu akwaje bosia we kwa de wa fa ma bosia wo de chewo enti no unkonkotua wo bia sika emfa ma no enti wanya dwetire eye den na ehye ya wo san ko konfo no wo bie mu so won san ma 200 Ghana cedis sanu de okọ na obeda anso de ama konfo na ma dwetire won wo da wo ma dwetire wo di akwa akọfa eburo wo ton konfo nka se fa ni sika bre no enti sese wanya dwetire edi san na dwetire ne hye ya wo san ko konfo ho bie mu so won san ma 200 Ghana cedis me ba chona ehon na me yimba doctor so de ku 20 na chuno obayale omba yale na me fro papa no wasi sika bi wo me nchen ya me emfa no kwa clinic ena mama mi su say sika no ko nti o ka so oba wo de ba oba mi busa no wasi wonya dwuma kwa wo de ba mama me hwe ni mo wa fa mama me ena ma ko for get 300 Ghana cedis na share ba cha hey se woni mu ntratwa wo de bayi won sam anu o ba dura chiri papa enti wo pa kire se konfo bobosia wo kuro no mu a ene ma wo mu kope bosia nyina no omoda ansa na wo diskana mo ndi da to so me ansa na me o hia me ana o se me mranti won me se na me tuenti me se me nko o hia ma ka se me lefe me se me nko that time na wonyem then time ana menyim o ka se me se me nko de to so mienu a wo kwaji ska na wonyem no o ka che konfo ne so wonyem mpacha hon na wa hu man kan kire no enti emu de ahin na odi hu ye no Ezra 94.1 kwaji ba ko na wonyem wo kwaji 200 Ghana na anyem wo je wie na asa ko ho bie mu enti mu de ahin de to so san na ohun se na wonyem o epie na ohun se menyim ti wono da ya kopin so ye fun ni pie me ne da miunu wan efri wona me yes onu ka kire me se me mla ma anko e ho ka kire se me mla ma anko na woni konfo na twempra mpo da kransa na dabre wo be hia wo kunu no woni krom wono manga no woni wono ye wolo nya no woni krom wono se obobo bosia de a de enti no obi akwakwaje bosia ode ma no no woni na wo nkwa wo kwakwaje bosia wo so opeso woni woda nkwa na ho afa okrom wo nkwa na ho akono wo krom wo e de na konfo no me e wono ma hu na minimu se bia obi baji bosia woni ne da me wono ma hu na se wo kwakwaje bosia nsi hu wo wo betua de se nipa no na ansa na wo de ama wo nti o chi ya menyime o ka ofra na ka se me mrefa me se me nko na me yesa nti obi baji bosia na woni na da se woni ma na na omoje wadanfo na akwaje bosia o ka kire wo se okwaje bosia wo konfo ho no uko bisa ne se okwaje bosia no konfo no ne da ya sa wo diska ma
Mbusa ndo anka no kwa na nche. No se de. Wonyi ni se community one ado ho ko hye papa yi. Me ba che da bi. One ado ho ko dwi. Nya me fitin am do ho ko twitwi. Enye wo fitin ya na eye den ado ho ko dwi. Wo se nya wo fitin ya. Enti eye den ado ho ko dwi no. Oka se me kunu e wo mplan no. Na enipa dodo se na aka che o se wo kunu wo mplan. Kromo ofo. Na kromo ofo aka che o se wo kunu wo mplan ni na wo ni kromo ofo nyina da esi 3. Me ba che da bi. Enti ono nso beka ebe to so because enye ono ne first person aka che o se wo kunu wo mplan wo kromo ho. Wo to so akire kura. Enti se wo mo ka se wo kunu wo mplan meme wo nyina wo no wo ma na. Di enti na konfo no kwa beka che o se wo kunu wo mplan. One no ekoda. Nti o meji ya ni se no omo kan nkrofo kan ase na meji ni. Ana ba ko ro se me boa omo gina ho ba video na wo de abakire me. Na me se sa na me yes o me yi won ko ya omo gina won ko video na mfa ma kire me. Nti won na me nyi me ni de achi no me na kunkun kra o e honom. Me na nipa no kun ho. Sa de wo hu ye ma ne nka. Enti konfo no eka se wo kunu won pranti a wo yesa no wo yesa wie ya no wo kunu no wo jampra na twen because e bia motia na ka chen se so ne wo da wo kunu be jampra twen enti wo hu ni ya wo ne da ye no wo kunu wo jampra na twen ba che da bi e solve wo problem no ba che da bi e bo anya even kwa na metimi ne to no wo frɛ wo ba wo phone so to odo pepe me nya de kire wo ba no mo phone so ena abo wan man ye o tunu nyina na sa sister bi wo fi ho a me ya na me sister bi wa so what you nti o tunu na ne baba akoka se obo na ene na on na to nyomo no nsem be man no na sister ba ko no so ba bebo na to nyomo ne dia ne ba ono ne baba ako ono ne baba ne bla baba ako yo say me no adwane a omo no di omo me na wo ya virgin answer na Godwin be hu ana ba che da bi okay na wa woda ba che da na me woda Godwin so woda ba che da bi I see the past 12 years ankofo ka se wukuru won pra wa ankwache ne da enya no wa misa ne da ama na anka no kra nkyere wo ene hwe de wakoye ho adwene wei nkura num wusi de na wo training nkura num wo fie wo manum akosia asa da me wo ya choso fo no na so o hye me ya ene ya se nkura num sade wo kasa ne wo tie yi ti wutimi tete nkura num ma ne yeye eye me yo ne man de oi me de ono no se wo abaje ne man de o mako be bia de na be man so ba abaje ne mako nti wo so de ne ma ebe man no wo ko no adwene wo ho me se me fa because o mo de nka kwotena ona na honom ona no dia o de ye nkura no nye bi ni nkura ko school a no on the 50% ya send scam on another so on for man nkura no another on to book man nkura no onye nkura ko school on the 50% a show mo nsem no mo de ko na me ya say o nkura na pa di mo mo nsan ko hobi o me ko school na say e ko 10 no man nkura na ko school ebe wo ka sa wonyem no 94.1 FM wo bo Godwin na mane no wan kan che wo say wo hwe bra wo no da ye ene wonyinsa ene nyinsa ndi adura ebetumi amba se enye ne dia wan kan bibi anche me sa na fe ye de no so person ye last born ne dia ni wase ho 94.1 wase ho enkra ni nyina no wanka so be dia ni wase last born ne pe ene opeso ye dia ni but mama mi sa we so mukọ mfante ebaye no se wo san ko konfo ne ho ko me ba che da bi on so asase sana no na wa san ko de wa enye wo free mfante bai na sa ko konfo no akwaji 2 million e che kakra ansa na me say enye wo free mfante bai ye no na sa ko konfo no akwaji 2 million ba chai na fe mi bisa wa wo se da bi na me ka so me free ho ne bai ya na ko no me say wo free mfante ebaye no wa san ko konfo ne ho biem me ba che me san ko exactly and wo ko mfante no wo na wo sie se wo kunu ne wo dai
ebra wo kwasa wa ase no wo kunu ba ho e ma wo ne wo dai enti sabre na wo ni wo kunu da no na wo sign no konfo da meboa sister me bi so asem meboa bacha because wo mu konfante no ni kunu no bai e ma wo mu hia mu wo ho wo ne be ma ne da wie konfo nda wi so mo konfante o ena ni kunu no ba wo ne hia ena wo fi infante ba ye no wo sa ko konfo no ne ko dai na chese ni kunu ne da konfo ne da yes or no sister me bi saw me bi so asem enti sa enti besiden ye hunu se sanyi se na e ba ye no eye konfo ba anasa god no say on fante ho no de ba ye no Ontumenye mo. Ansa me ba me. Ansa na me san ba ko nana no ho no. Na wo kwa yade ye mistake ya wo nu ho. Wo kwa yade wo konfo wo ya wanu wo ho. Woni wo kura kwa ka bom wo ne nakoda. Wo ba ya wase ya kokonfo ho biem sa ne nakoda awade no emwa wa agyaye se ba ya ho sa me ba ye no no wase me ma se na kan ma kire no ntu oba ye no me friend phone so a won kasa me wase wase akaka de ensem na kire no wase ma se no se me na be kon ho no na no wase kokon me ba kire bi o ma enkra no sika ko school na me ka se sika no de ma enkra no esu but what does that have to do with say when the comfort koda say be man say wa say when na beko a by chance na comfort san koda bi asem ya wo keken no one feel me no one feel something no one feel me till me yes comfort di wo ne ye wo de comfort hey wo sere esema wo keken excuse what say san comfort koda bi e bia wa ye mistake e komuti na ade kwa ye enti wo hia wo mistake ho but what was so ye wo ne comfort da na du kunada I want me pana cho say e hon ma anye ne ye nti won fa nche me pana cho ho me pana cho say dem ye no ma anye ne ye nti won fa nche me won me pana cho me ma nkofo kro pana cho ma e de no wa anye ne ye say de me fa na chini ma anye ne ye won fa nche me e pana cho ho pa me kas ma pana cho na me dia wo ashim papa pana cho ho no wo obufu papa and from so dear sister sometimes obia ye bi obia tumi ye from so but woman wani ba ho so but and from so obesan ye bi mu ye ni da ho en ka first kra na woni ne dan na bi mu obi nim se bia sabre no ne kom de wo pa na wukuru ma wuska won so fere so be ko ma me ho but why yo ayo bi mu asia yo bi mu enye from so eye ni da ho anto so wo ye se wo be twempra wo wukuna chi na wo ba wo twempra wo kuna chi be ma wo firi kurom ho wo san fa me kra na me dide na na teme se me enko me di na teme se me enko wo san fra me se me lefe won ma anko me se me enko mo fa pictures no emu so ma me we ye oba no akosia pokua pictures no nti wo kwa wade na ati say na kom aye wo say ye Akoma wie samu akoni aduwe pressure na dane so ahunu o ba na no ho fe pa